Chemaitei horyvéva peẽme, mba'éichapa. Péicha jejotopajevýko arateĩ jave, ko árape ñahendu marandu porã Ñandejára Jesucristo rekove ha hemimbo'e San Lucas omombe'uháicha, capítulo 24, versículo 46-53 peve. Upérõ Jesús he'i idiscipulokuérape: Ñandejára ñe'ẽme niko he'ivoi, pe Mesías omano ha oikovejey vaeraha mbohapy arahaguépe. He'i ave opa tetã rupi oikova'erãha hese mandu'a. Hérape maymáva ojevy hag̃ua Ñandejára gotyo. Ikatu hag̃uáicha ha'e ohejarei opavavépe hembiapo vaikue. Peñepyrũva'erã Jerusalénpe voi pemombe'u opa ko'ã mba'e pehecháva. Che amboúta peẽme pe che ru he'íva'ekue omboútaha peẽme. Pepytamivéta Jerusalénpe ou peve peẽme pepy'a guasu oúva yvágagui. Jesús ha idiscipulokuéra osẽ oho Betániape. Upépe ohupi ha'e ipo ha ohovasa chupekuéra. Ha upe javete ojei chuguikuéra ha ojereraha yvágape. Idiscipulokuéra omomba'eguasu rire Jesúspe vy'apópe oho Jerusalénpe. Ha ohomeme hikuái tupãópe omomba'eguasu hag̃ua Ñandejárape. Ñandejára Jesucristo ñe'ẽ romomba'eguasu ndéve Ñandejára Jesucristo. Ja'émi mbyketémi ñamboguejývo ñande rekovépe. Péicha ñahendu he'írõ Jesús ohupi ipo ha ohovasa idiscipulokuérape. Ñandéve avei akóinte Jesús ñande róvasa. Omombaretévo ñande rekove, ñande jerovia, upévare ñamoĩ ipópe ñande rekove ha opa mba'e jajapóva hérape. Avei he'i vy'apópe hemimbo'ekuéra ohojey Jerusalénpe ha akóinte omosarambi mba'e porã ha'e omombe'uva'ekue chupekuéra. Ñande avei Ascensión jave ñañehenói ha ñañemomandu'a mba'épa ha'e ñane rembiaporã. Akóinte avei vy'apópe ñamosarambi ha ñañeha'ã hag̃ua jajapo Ñandejára rembipota ñande rekovépe. Ñamba'e jerure. Orerendumíkena Tupã oresalvahára. Ko'ã mba'eguasuete marangatu rupi eme'ẽmi oréve de gracia roguerovia hag̃ua. Ñande iglesia og̃uahẽtaha avei peteĩ ára Jesucristo og̃uahẽhaguépe. Ñandejára Jesucristo rupive. Amén. Tapehasa porãite Ñandejára Jesucristo py'aguapytoĩ tapiaitépe nendive jajotopajevy peve.